По доброй традиции мы сегодня открываем Дни культуры Республики Татарстан в городе Москве возложением цветов нашему великому Тукаю. Предлагаем общее фотографирование. Yaş olsa Rima anam beş tilde біздің мұңына тартудан жер шары бойынша бүгін анықтаймыз 18-інде Славковский оркестр білән ушул яш кыз зур залда өзінің жырларын башкарачак. İstəlik bilgisindən kompozitör, pianist Milevşə Rəmil qızı Xayrulina böləkləyə. İstəlik bilgisi şulay Tatarıstan Yalanması kanalının redaktoru həm olub barışçısı Geçişək Mansur qızı Şeyxəddinova. Kendine aşağıda sizgil bir seçek. Kazanla bana boyunca gençlerle, bağlarla şimdi bağlantı günlerden birisi. Hem bizden Ferman'ın şulayıp alıp barışısı Hısnı Münelese Nazım kızı bile.